mesha wenda hakwena muhe. Uda po maingire. Batulira mo po hizembiri mo utaure to shape naranye Jesu na iri hewusha uri mo utaure. O interpretation na o exile wisha wetuan turi mo utaure. O kana kumea kitea ko matfiyenu. Po kana kumea kusha mutu mudo hemeri ya roke mamunyo. Mauto kulitara kusha. Apo o munyo anje shuha kaenda. No navi kombanda wimbarora. O munyo anje mbanja kumuhona. Pada inanye kavi kaenda. Hapo no pe kaenda shikwae. O simea kusha. O ino vingi mouye. Sina hitenga. Ino vingi mouye. Tuno other forces of denki. De turiamo the universe. Tuno dompepo the hako hokenderi makatiketu. Tuno ovina vingi peke por un mutfa turu inkira mokokura no kukaina no kuita do skole kanda manoskole I por un ikodo university. Ganda autokungura no kutoku pa ujagira bi pa muyakizo muiro bikupe. Inavi hembi avisi tukusha te tu pitia mo matokura mengi peke. Amine ndio nimeingire ume experience njimba onjamo inaku katuna ko kata ko mundu ari ko hina maybe my experience mu mapitira kusha amiba barua shirwa kashiru mwashe mutekimba podombura danje no amisi oshira shi meutu mbauta no dombura 25 na imbi nombra mirongo vine na barshi shira shi kashiru asipupa so ambako na odombura dehe umapitira mukatiko matokero peke na vingi siva no buhena kono eta mukaviti yonga baturinga muina vingi peke simea shaketu mea kumu hongo unavari utatu so mundu humba experience mu yondorera kusha muka ende ikwa osinahi tenga omundo uwe si modu me dumora mama we po so akwatfa inyoko uye buhero kohoke vanene we mu ovaturingira moina vivari vitatu no opurumo vembuhena kushosha apo no vikwaye sinene owopu vapitire osinahi tenga kwa mundo uhe kumorisha wa mukriste mbanye munyoanye kumuhona tukane injo ona yokuri kushira nombepela nokutara kongotso washire nu shuana usha kabuka ko unyango ko nakeringo mundu ngwa hama ngwa hirimana nguno akaefa yo mundo uhe ngumwashwasha wa nguro vina biheri mondero ya muhona ovina ovikwa me damno se kaviri mondero ya muhona mokukura tu nguro ina vingi tuka no vasu kwa tu CTV atuno vikariha tuka na vantu atuto no vantu atu CTV oina vingi peke mutfa pitire biha njero imuhona inasha muhona utuhonga sina shimo rusuvero kusha mundu we kushidavi kano rusuvero muhona washina shitu shedi honga muhona utuhonga nunga no rusuvero kusha mundu we kuihamisa we kutona washitavi muithira nuudhembe pada inambia tu yatako atumunusha mo pretenda hayo shimna wa ithira munugo pada mo real sense iri pokusha
ove moroketo mutima we ove kunda unongore njo ashinde ya ongore njo ashinda nji ushinde ongore nji mei kupo ina vingi peke mimi nasha ongore ya sana sina shwadoro on deadline no o non deadline on deadline nji mei kurio mokoton kanda vi aide po vine po pehuri ove shwena kuithira no kuthemba omundu ngwe kutona po ngwe kieka musuko po ngwe kieka muthandu po ngwe ashite mundu gene kundino ndikepo wauto life ye wakahara mukendo wale wakahara murumendo wale wakakupa wakahara wanashi washidavi pada wavikunda washindo ngore njo nguru yo niendi ntakta no 75 no 1960 vata ongore nyingamba njo ashindo mbura adehe kandushi mweko valambani yashua nausha ojefa nje ire ove muni mimi nasha umunda kusha amina kuithira menaja memunisha ba mungu wenji hami inakuingirisa munungo inakuingirisa wanasheve inabihembi hinakungura mpya badakadusha na wakusha ove on deadline di kuthepa ko titititi on deadline iwano iri pehurini iwano ikuria slowly but surely ya simi yako kutoka kusha amibapita mo matokero mengi ya amibapita mo matokero mengi nga shomundu kumbe kuria no kwehena tate anje tate kuna uri mautaure ya tate simbe kwa kada kuna tate nyi bitombula murongo shikano shitenga tenki mena nda vana shima vingire mo school unkano vanene ba kuja basidi wote mo kushapo ingo munenga ningo tate upi ya mama wali mundu ngo haingire badame ekaenda na men emudore mboto so mundu ngari no vandu vari mu munyo na kusha emuno sha boromo omberi o tate niga ni yanganda tate akotoka kanda tiku kamo mushumira kanda da popuna mama ya doke ukapuna puna tati ya mukukara kuisha mbari nenjo excitement yakusha amwashi mutitito meno vinashi vingi vyapo meki yakuri honga shimba utuke ukapuna te anje shake up na vaina he ungura vinasha papa umukaendu and eye yarino in basic o school ko school daraha o mambo ve o tv wide warare but ashimbe ya mune wisa beke kuite utoku oku expanda mo meri pura na vina vyarve nuku haro de interest mo vimbere o vi kwai na vingi peka nuku kaviro kambe na vihembi baudike kungure na vihembi ya atuka enda men simba uto je ukapuna dade simba uto kuno vikari hayo ya uto kungure na ya vasu ko vi kwai vingi peke o ndundu virimba ya minausha anje beke kuita mo culture po beke kuita mo environment arwe o ina borume biari ombadu simna kadusha ko munda yo mosemen o vahero no ambandi visemen mozo kano vasu ko o vengi po mozo kukara no viko ya vingi men o ina vingi peke ya amishimba konje kapuna tatende todo skolembo ya mege kupe kumana skolemba pu o life anyeita nauka anje no kunda hinashi sinashi simba merka moku kaunja kwanje baranye munusha osina si normal so mundu weto mpe ankhana minasha bakara eri hongo anye bilimo matrika po elambo ekara eri hongo ni kanisi me kushito undu baso ko ivari me simna dino ndio orisha ine muka orisha tanameso kuishango examen ese kama eka noshikari kwa shikano je me mbali puna muyaruke mputi mutirwa mbali puna rose na hoveki kujo andu tutsapanga serena ya mene iba esteni na mozo kashango examen anje yokusha
uturunge inde ko the university nina bihemps no shikari amime kiapo nganda hanjo iri ondano yomukomnene Muhammad methoga shank ametani shapono paka onja hapo anje no kuna turimo kundronga no paparase no ngombuti mutira ngwehe jamu yaro ke no ngwege kutupendra jama shanya muthoga shanga penduke mobango ina wari no esarexa imo meruna ni tu okonda munyo esarexa nji atuka etiketu heri wapoela ningo mkwetu na rosena hovek tukashangwa examen hatu makushangwa ikwa ye inde ivande hinekoro ide na ndaje mingire moka video onke nakudhembru kausi eswa semezo kushangwa shimburu patapo nambumba pakahama po munda mabesha kwa development study shanganyo nanji kushanga kanda no anji no tamundu mosha wakara montano no wakara odoiri mutu mbari kundatu menbari no hinga genda pundatumbo uja uruvi kunda njino wa intoxicated wanu uja kunda unejo shikari hano uja wa half drunk out ya esa ame kulambine ko kerina ni ko karuo ame mukaruo hame tip simba tipa mukaruo uja mukwetu wa kumneza munike wana wakakaru kurambi katari kunjipendra macho sitio examen ya CTV ya to make it short po atukotaka examen nje 3 punch atumana po skola tushangando vafaka zetu atumana ya sitwanu kumanando faka tukotoka po life anjatuka na yo mitanda matufulana wa ba mana examen wisha okuta kusimen mo CTV ya the result zimane kapita mombura nje 2000 orizala repiti kusha men ba ndripa ya mekuna meko December so that is part 1 mekotoka na karwe